wethu kuzongena uphezi impuphi awuzodela kids yo phela laleli wamfowethu usufikile ezulwini bekubuza ukuthi ufunani uthi usathiswe lo mbuzo bephinde bekuzisise ukuthi ufunani yo kanye lo mbuzo wakhe ihlanze emanzini lo mbuzo wabe usathana emkhathini owenza bangasekho bakhumbule emuva ngoba kusuke sengasekho ukuphendula ngalelo ethuba cabanga ukuthi ucabanga kubalekile esirobhweni ufike usathane relaxile esitongweni ethi nakhona yinto yakhe indawo uvele ecathi ukuthi usazofa ukuhamba ngeenyawo uvele uzizwe uphakathi kwintilongo uthi bekukhala kwintilongo swamele ubuyele emuveni ngesisiphongo lo mbuzo wenza indoda endala into isiphongo ngoba kusuke sekungasekho ukubona umbuso wezulu uma ngabe ukuhlolile lo mbuzo uthi usufikile ezulwini bekubuza ukuthi ufunani uthi sathuswe lokho bephinde bekuzisise ukuthi ufunani lo mbuzo wahlula isicebi sifica uLazaro ezulwini esehappy sasesibuza ukuthi kanti ngekephi bengakephi iwona lo mbuzo wenza khokho kuma-freeways owahlula uJesu wakhetha ukuhlala 3 days wathi uyabuza elandela akhe ibanda awubanda iwona lo mbuzo wenza idlozi ufuna isiphanda indoda endala ubona njuluka empanda uzomfundisa ekhala ukuthi lamshisa ijazi uma usubuzwe lo kufanele ukuthela igazi kuphuza abaphansi ayinama ngisazi lo mbuzo kuba nishizazi cabanga ngoba naye lo mbuzo uzofisa ukuthi ngabe njalo ukuthupiswa iphitha uthi usufikile ezulwini bekubuza ukuthi ufunani uthi sathuswe lokho bephinde bekuzisise ukuthi ufunani uMose wayesembona iKhenani wahlulwa lo mbuzo wathi hayi akusenani ikwenzile bekufanele ngikwenze ngibakhiphile abantwana bakhe eGibhithe usifiso manje kwangathi ngimuzwa ngephimbo uyamemeza ubaba umsindo uthi baba sengihlabelele kangaka kepha kulungile uma kuyithando yakho Nkosi ngikhulekela amakhosi asedlule kakhulu iphupho nazedlulekayo ukuphendula kepha icabanga ukuthi isengaphendula akululi inyama imisihlukene nomphefumulo lo mbuzo wabahlula ngisho emandulo uthi usufikile ezulwini bekubuza ukuthi ufunani uthi sathuswe lokho bephinde bekuzisise ukuthi ufunani ngimosha 27 years about what ngimele emnyama about white ibona babesicindezela kuphendula utata naye izama ukuyivikela yo baba kwangathi nawuthela amanzi emhlane wedada kule generations umanzi uthuka isimanga nami ngase ngithuka isimanga ukuthi akekho saqhamuke nehansi wonke basuke bechance
lo mbuzo wahlula ngisho ubaba ongizalayo ephendula ngokuthi uyizalile imbongo kusalayo. Noma ungaba yikholwa noma ungaba uhedini, kumele ube nayo impendulo uma usudlulile emhlabeni. Ngoba uzothi usufikile ezulwini bekubuza ukuthi ufunani. Uthi usathi uzwelokho bephinde bekuzisise ukuthi ufunani. Upheze kubele amagama nesithi. Ngesandla sami sizobala sigcine kusudi sikhuluma ngotshwala. Bese uphese ehlala phansi. Uphesi wasesite ngasechazile MC asekithi ngisokulibele ngichaza ngine-organization ekuthiwa imele waziwe senza inkondlo kwaDukuza. Shout out Sisiphilisi, siyabonga kakhulu abafundisi omfece amaferanji nje noLakhilusi sebenza kunye nabo. Sizobala sigcine 20 uphesi ehlale phansi. Angithandi ukuba mningi stage. Ngicela simise izandla zethu kanje. Sithi 1 Bobby Osminoff ngakwenza ushawu number 2. Utshwala ungabuzeli nge3. Angiphathi kumwaxuba ne4 cousin. Uvela ufuna ukucacisa ukuthi wena oshaya u5. Bese abangani bakho befika nama6 pack. Ubusu bakhomba ngo7. Usuthi ithani na. Usubatshela 99 ukuthi wena ophethe. Lenzimbi eshaya masabazwanga ukuthi utheni. Uphinde complain uthi esithana amabhodlela awu11 liphe lika 12. Lapho mngakho umithi bebuza ukuthi akati 18 lapho udrive i14 ujola nezingane no15 ubhiza ushopana no16 bus. Utholakala emabhani cost ka 17 rand kanye nebhodlela i18. Awusajoli nodana ukuthi uthole nama teenager 19. Awusabhema amaluzi usushaya nge20 Stevison.